Tumemaliza katika kujikingia magonjwa mabaya zaidi ya corona. Tugejeje mu kwikingira indwara mbi. Tumemaliza sehemu ya kwanza. Tugejeje umuco juu ya kujikingia. Tugejeje igice ca mbere kuvyerekeye kwikingira. Yani kunawa, gukaraba. Sehemu ya pili ya kujikingia. Igice ca kabiri cyo kwikingira. Wanawapatia watu mashauri ya kutembea bahanura abantu kutagenda kutokusalimiana, taramukanya na kujilinda tu kubakia fasi moja, kuguma ahantu hamwe. Na hiki ni kitu kikubwa sana. Iki ni kintu gikomeye cyane. Na tukiendelea sana kucheua, tubandanyije dusesangura katika haya magonjwa mabaya zaidi ya corona, muri izi ndwara mbi zirusha corona, ambaye inaitwa ni zambi, aricho chaha. Inatuomba hiyo hatua ya pili kuipitia ndani pia. Dusaba yuko duca muri ntambuka igira kabiri nayo. Aje gute? Mnajua kama warafiki wabaya wanaharibu mtu, abagenzi babi bonono, wanaharibu kabisa. Baronono. Na ukipendelea kwenda kwenye mazingira mabaya, ushatse kuja aho abantu babi bari, na utaribika tu, urononekara nawe. Hiki ni kitu cha kujifunza, iki nico kwiga na kuangalia jinsi ya kufanya. Turabuko twokora. Biblia ndio nasema hivyo. Biblia ukuni kivuga. Ushirika na watu wabaya, kugiranira imigendanire n'abantu babi, ni matatizo. Ni ngorane. Tutasoma moja kwa moja. Reka dusome kitabu cha Mungu, gitabo c'Imana, Zaburi 1:1. Zaburi ya mbere umurongo wa mbere. Panasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, haigwa umuntu atagendera mu nama z'ababi, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, adahagarara mu nzira y'abanyavyaha, wala hakuketi barazani pa wenye mizaa, aticarana n'abacokoranyi. Haya mambo ni yanatosha kabisa. Ibintu birahagije, inaonesha vile vile birabo bigaragaza kujitenga, uko kwitandukanya, yani kuingia pamoja na watu, kutinjira ngo winjirane n'abantu. Wanasema ili mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, ahigwa umuntu atagendera mu nama z'ababi. Na watu wengi wanatembea tu vibaya, abantu benshi bitwara, najua wanakokota vitu vibaya, bagakwega ibintu, wanakwenda katika mikutano wasio haki, baja ati mu nama z'ababi. Wanasema wala kusimama katika njia ya wakosaji, canke guhagarara mu nzira y'abanyavyaha, wala kuketi barazani pa wenye mizaa, canke kwicarana n'abacokoranyi. Biblia inatuonya, tushauri vile. Biblia iratuhanura. Kwa nini? Wanasema mtu wa corona, baravuga ati umuntu agwaye corona, kwa kuepuka corona, ati mu kwikingira corona, inabidi kuepuka watu, bisaba kuja kure y'abantu, kuepuka mibanano, kuja kure gusunikana n'abantu, kukokotana, kuja kure gukwegana n'abantu. Hiki ni kitu kikubwa sana, iki ni kintu gikomeye tena cha muhimu kandi gikenewe cyane. Ayo ni corona tu, iyo ni corona gusa. Wako wanajilinda kuambukizwa na corona, baririnda ngo nibanduzwe corona. Kwa nini tuepukane na watu? Kubera iki tuja kure y'abantu? Ni kwa sababu magonjwa ya corona yanaambukia. Ni kubera yuko ingwara ya corona itera yandukira. Bana tu na mwenye nayo na kuambukia. Wifashe uchanga ukagenda n'umuntu ayigwaye aho nyene hivyo na zambi. Uko nyene n'icyaha. Ukishiriki mtu wenye zambi, iyo ugiranira imigenderanire n'umuntu w'umunyabyaha, utashiriki zambi zake pia. Ibyaha vye urabigenderamo. Kwa juu leo ukipendana na kahaba, kuko uyu munsi nukundana n'indaya, kesho utakuwa kahaba. Ejo nawe uzobindaya. Leo ukipendana na mwizi, uyu munsi ukundanye n'igisuma, kesho utaiba. Ejo vyoshoboka ko nawiba. Leo ukipendana na mchawi, uyu munsi ukundanye n'umurozi, kesho utaroga. Ejo bizoshoboka ko nawuroga. Ndivyo mambo yalivyo. Uko ni ibintu bimeze. Inabidi kuepuka jambo hilo. Bisaba ko uja kure ico kintu. Epuka. Jakure. Kwa juu vinaambukiana. Uko ni ibintu bitera vyanduzwa. Kesho utakuwa kahaba. Ejo ushobora kuba indaya. Kesho utakuwa mwizi. Ejo urashobora kuba, kesho utakuwa mongo, umubeshi cyangwa kesho utakuwa muuaji, ukaba umuntu umwicaye. Epukana na vikundi vibaya vibaya. Jakure y'imigwi mibi. Hivyo vikundi vibaya vibaya. Iyo migwi kwa hali ya kiroho, uburyo byo mu mwemu vinaugua magonjwa. Uburyo bwo mu mwemu vilishakuwa na magonjwa. Ivyo biba bimaze kugira ingwara. tu. Ugize imigenderanire n'ivyo magonjwa yao. Iyo ngwara yavyo nawe utakwenda vibaya. Nawe ukacugenda nabi. Nafikiri tunaelewa vizuri. Ndibaza uko tubitahuye neza. Nilitaka niseme kitu kingine. Nashatse kuvuga ikintu. Tunaona mara nyingi unakuta bibi wa bwana, bibi wa bunyumba. Usanga umugore yubatse. Unakuta huyo bibi, urasanga umugore, marafiki zake ni makahaba. Abagenzi biwe ari ndaya. Marafiki yake ni watu wa maisha mabaya. Abagenzi biwe n'abantu b'ubuzima bubi. Utaponaka aje. None uzokira gute? Kesho
ejo huyo malaya iyo ndaya ni bibi wa wabwana wengi. we ni umugore w'abagabo benshi. Malaya ni bibi wa wabwana wengi, indaya ni umugore na w'abagabo akikuwa benshi. ndiye rafiki yako, abaye rero umugenzi wawe munazoeana, mukamenyerana, kesho utakuwa bibi wa wabwana wengi na ejo wengi, nawe uzoba umugore na w'abagabo nyumba yako benshi, inakwenda kuvunjika. ingo yawe izoca isenyuka. Haya ni matatizo, izo ni ingorane. tuepuke sana reka tuzibukire vikundi cyane vibaya, kugendera mu kujazana migwi mibi, jazana mu vikundi. kuzuzanya tukagwira mu Hii ni hatua ya migwi mibi. pili. iyi ni ntambuka igira kabiri. Njoo angalie matatizo yako mu makanisa siku ya leo. raba ingorane ziri mu mashingiro Utakuta y'iki gihe. kijana anayeokoka urasanga umusore akijijwe anaacha wabinti wa kuokoka mle ndani, akareka abakobwa bakijijwe, anakwenda kutafuta binti asiyeokolewa. akaja kurondera umukobwa Wa nje. atarakizwa wo Lakini hanze. ufahamu ya kwamba ariko menya yuko binti asiyeokoka, umukobwa binti adakijijwe, wa nje, umukobwa wo hanze anapendanaka na wabwana wengi, akundana n'abagabo benshi, na ikibidi siku utamfikisha nyumbani, bibaye ngombwa umushize mu wale nzu, wabwana hata acha hata abo mmoja, bagabo ntazosigara n'umwe, wataendelea kuwa pamoja. bazokomeza babana. Hayo itakuwa ni matatizo izo kwako, zishobora kuba ari ingorane, ni ingorane magonjwa ni mabaya. ingwara mbi. Epukana makundi, ja kure y'imigwi, epukana watu, ja kure y'abantu, epukana watu wa kuweza kuambukiza. ja kure y'abantu bashobora kukwanduza. Vivyo hivyo nakuta uko nyene urasanga binti anaokoka, umukobwa lakini arakijijwe, anakwenda kupendana na bwana ariko asiyeokoka. akaja gukundana n'umusore adakijijwe. Kule ana wabinti wengi sana, hariya hanze afise abakobwa benshi wale wabinti bakwigana, watakusumbua. abo bakobwa Hata azokugana, akikuoa, naho hata azokurongora, waacha wale wa nje. ntazobasiga hariya Kwa hanze. hivi kuri tutengane, ivyo tuje kuri, tusikokotane sana, ntidukwegane ni cyane, makosa. ni n'amakosa. Biblia inasema biravuga ngo tujitenge, tusishiriki vikundi vibaya, ati nituje mu migwi mibi, tujaribu kujitenga, ariko tugerageze tuje kure tutakuwa y'imigwi, tumefanya vizuri. tuzoba tugize neza. Biblia inasema hivyo Biblia kabisa, uko niko na ibivuga, utaokoka magonjwa makubwa, uzoba ukiza ingwara zikomeye, hautaambukizwa na uchafu, uzokwanduzwa imicafu, kwa sababu kushirikiana na watu wachafu, kuko kiganira imigenderanire n'abantu utabeba babi, uchafu wao, uzotwara ububi bwabo, na huyo uchafu ni unaitwa dhambi, kandi uwo bubi ico na kibi dhambi kitwa icaha, itakuangamiza tu. kandi